Nova izmjena Hezeni. Batadole Kneževički odmori. Kiril Nikolski na njegovo mjesto sa broj 13. Izmjenike Robotnički. Miloš Pavlović sa broj 8 legao na mjesto toga Brandon Cole. Kevlez Jestin Poglev na mjesto toga Jana Petrovski. Precizan beše Miloš Pavlović.
precizan Enes Hacıbulić. Nikolski.
Cole. Trojka za Vladimir Zujović. Kire Nikolski. Vladimir Zujović. Vladimir Duškov. Zatasovski.
Zawody precyzją JJ Fry. Trójka na Tasowska.